Hello guys, reka nongere nshimire mwe mwese mwafasha akanya kanyu mugakora subscribe kuri iyi channel yacu ya Bridge Sport TV. Kuri iki cyumweru rero turi tariki 8 ukwezi kwa 10 ukwezi kukwakira mu Kinyarwanda. Garutse hano rero ndi umwe mu minsi isanzwe y'imibyizi nsanzwe nkorana mugenzi wanjye Cyuzuzo Ali, ariko muri weekend n'ubundi byumvikana ko umuntu afite izindi nshingano ndetse n'imikino myinshi itandukanye. Nje rero muri sport update hano kuri Bridge Sport TV. Ibintu ndibugarukeho, ndagaruka ku mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Marine, umukino waje kurangira mu by'ukuri harimo imvururu zitandukanye. Rayon Sport umukino ubaye uwa gatanu itabasha kubona intsinzi mu mikino yose, no kuvuga amarushanwa yose atandukanye. Nyuma yo kuvamo muri CAF Confederation Cup rero byakomeje no kwanga mu buryo butandukanye. Ndaza kwerekeza kandi mu makuru agendanye na shampiyona mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza yari yakomeje ndetse kaza no gukomeza kuri iki cyumweru. Ikiganiro cyacu kiraza kujya ahagaragara ikipe ya Arsenal itarakira n'ikipe ya Manchester City, nawo n'umukino ndi buvugeho gatoya cyane. Ndaza kandi no kugaruka makuru agendanye na shampiyona zitandukanye ku mugabane w'Uburayi. We niba utarakora subscribe mu by'ukuri nyaruko yikore, ubundi reka mu kanya gato nze tuje twanzika na Bridge Sports update yacu yo kuri iki cyumweru. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Yes, reka rero ngaruke ndahita mpera muri Rwanda Premier League. N'umukino w'ikirarane wagombaga kuba warabaye, ariko biza guhagarikwa no ku ikipe ya Rayon Sport yari yitabiriye amarushanwa mpuzamahanga yari ihagarariye u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Umukino rero wabereye kuri stade ya Rubavu, hari mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba kuri stade Umuganda. Waje kurangira rero ikipe ya Rayon Sport inganyije n'ikipe ya Marine. Marine ni ikipe mu by'ukuri imaze kugaragaza ko hari icyo yahinduye. Ubwo mwaka ushize bitari byayigendekeye neza, ariko mu by'ukuri uyu mwaka byo yagaragaje ko hari ikintu yahinduye, kandi ikigaragara nuko hari icyo biri no kuyifasha muri iyi shampiyona. Ku munota wa gatatu gusa Youssef Larbe ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ukomoka mu gihugu cya Maroc yari yafunguye amazamu. Ku munota wa 18 umusore witwa Benjamin w'ikipe ya Marine aza kukishyura. Joachim Ojela ku munota 26 ashyiramo ikindi gitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sport. Ku munota wa 86 umusore witwa Gitego atsinda igitego cya kabiri ikipe ya Rayon Sport. Umukino urangira Rayon Sport itabashije gucyura amanota 3 ku yindi nshuro ya kenshi yikurikiranya muri uyu mwaka w'imikino. Rayon Sport rero mu mikino 5 heruka yanganje na Al Hilal Benghazi 1-1 ivamo kuri penalty, ngo murabyibuka. Yangije kandi na Al Hilal Benghazi imbere yaho gato mu mukino wabanje nawo wabereye muri Kigali Pele Stadium muri CAF Confederation Cup. Rayon Sport yari yanganje n'Amagaju igitego 1-1 muri Rwanda Premier League. Rayon Sport kandi yari yanganje na Gorilla ubusa ku busa muri Rwanda Premier League. Iyi kipe rero iheruka intsinzi ku mukino w'umunsi wa mbere wa shampiyona ubwo yatsindaga Gasogi United ku itariki 18 z'ukwezi kwa 8 nibwo Rayon Sport mu by'ukuri iheruka gutsinda. Ibi rero byatumye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bashwana n'umutoza wabo ubwo Yamen Zelfani ku munsi w'ejo atukanye n'abafana ku buryo buhambaye, ku buryo polisi y'igihugu ariyo yaje gusa nkaho ari ihosha ibi byose. Muti byayenze biti abafana ba Rayon Sport umukino urangiye bakomeje kugenda babwira Yamen Zelfani ko ibintu harimo agenda akora mu ikipe yabo bitarimo bibahesha amahirwe mu by'ukuri yo kuba ikipe yabo yatera imbere. Bakamubwira bati nk'imisimburize yawe abakinnyi ubanza mu kibuga ni ibintu byerekana ko uri umutoza utari qualifié,
umureka mu w'abagenzi tubuza amatsinda kubera we dore none asigaye aragira ikibazo cy'amakinnyi nta muyobozi urimo reba nka Ruvumbi binakoze reba nka Ruvumbi ujya gutongana akajya kwihesha ruzi nubwo n'abasifuzi batatubaniye nubwo n'abasifuzi b'uyu munsi batatubaniye ariko nabo bajye bamenya akazi bakora basifure neza batwige amapenaliti ahubwo bari guhangana n'abakinnyi umusifuzi utereka baraga akajya gusubiza inyuma akajya kongera kugira umusifuzi baranzimeni ya umusifuzi hagati bose n'abantu ariko nta kibazo iby'abasifuzi ese Muzamu Tamare Simon Tamare mubona ariwe muzamu wabanzamo mbere ya Boneri Tamare n'umuhanga yakoze ikoza muri pre-season nta kintu bivuze twaramubona genda cyo kimpamvu mwamutakareje ikizere ni umukino umwe gusa yakoze mikoze twebwe ntabwo tubyemera twebwe nk'abakunzi ba Rayon Sports bareba kure no kuntu tuzi kuntu twagiye kumugura tuzi ko mwizamu nta kibazo dufite ikibazo gikomeye turashaka ko Tamara aza mwizamu ni umuhanga arashoboye avanamo n'amapenaliti n'ejo bundi yamuhamagara muri CAF Confederation umukino wahuzaga na Al Hilal Benghazi ari aba yaratuvanemo ari amapenaliti nta nubwo twari kurindira ku mapenaliti je ndibuka igihe twari ingoma nabonye uwo bita Simon Tamare uburyo yakuragamo penaliti za AS Kigali kubera iki ubundi Simon Tamare adahabwa umwanya wo gukina umutoza muri mutareba rebagiranye ikibazo nagari Tamare gusa yagiranye ikibazo mwayiragwa haje n'umukinnyi ugomba kujya mu kibuga agahindura ibintu ariko reba umutoza na Yameni Zelfani nawe akababwira ati ni njye utoza simwe mutoza ibi rero ku munsi w'ejo byarabaye ndetse polisi y'igihugu iza kuhagoboka uretse ko no mu kibuga hari ibindi bintu byari byabayemo byaje gutuma Etienne Ruvumbu Nzinga ahabwa ikarita itukura ibintu bitari byiza cyane ku ikipe ya Rayon Sports kuri uyu musore basanzwe bagenderaho abafana rero babonye uyu mutoza ya Zelfani ariko werekeza mu Rwambariro urabona ko Rwambariro rwa Stade Umuganda abafana baba barwegereye cyane abafana rero binjiramo kwa kundi nyine bari kureba abakinnyi muri aho binjira mu Rwambariro ni muri yatano bamuhata bitutsi koko suko umuhata bitutsi nawe siwe wasomye mpangara ngo uhangare avuga ati muhagarare duhangane bamutuka abishyura kugeza ubwo polisi y'igihugu yaje kubireba iramwinginga iramubwiye ati wowe Zelfani jya mu Rwambariro reka gutongana n'abafana uratongana n'abafana murapfiki bigenda gutyo rero umwuka ukomeje kutaba mwiza rero muri ikipe ya Rayon Sports ku buryo bamwe bavuga ko Zelfani bitagenze neza ashobora kuzahambirizwa mu minsi iri imbere reka mu kanya gato yanze twerekeza mu makuru agenda avugwa muri shampiyona zitandukanye ku mugabane w'Iburayi ndetse n'uko imikino yagenze ku munsi w'ejo stay in touch reka ngaruke mu kanya gato 5, 4, 3, 2, 1, go. Reka rero mpite ninjira muri English Premier League ni shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi w'ejo yari igeze ku munsi wayo wa munani ku munsi wa munani rero imikino yabaye mu buryo bukurikira hakiri kare cyane ikipe ya Tottenham Hotspur yatsinze ikipe ya Luton Town igitego kimwe ku busa n'ubwo ikipe ya Tottenham y'umutoza Ange Postecoglou yari yabonye ikarita itukura yari yahawe Yves Bissouma ikipe rero ikaba inakomeje kwicara ku mwanya wayo wa mbere mu gihe itegereje ko Manchester City iza kwikiranura n'ikipe ya Arsenal Manchester United dejo mu minota isaga 8 ya nyuma nibwo yaje kubona intsinzi Manchester United ku kibuga Old Trafford wari kuba ari umukino mu by'ukuri wa kabiri wikurikiranya muri shampiyona ubwo sinshatse kubariramo Galatasaray ikipe itsindwa muri ko yatsinzwe n'ikipe ya Brighton ikaza gutsindwa na Crystal Palace Galatasaray ikayisubira ubwo rero byari kuba ari akamaramaza rwose kuri ikira kibuga cya Old Trafford United rero ku munsi w'ejo yatse gutsinda ikipe ya Brentford i Londres ibitego 2-1 ni ibitego bya Manchester United byatsinzwe na Scott McTominay wari winjiyemo asimbuye Manchester United abafana bayo bariruhukije ku munsi w'ejo mu gihe ku kibuga cya Burnley Turf Moor ikipe ya Chelsea yaje kuhanyagirira ikipe ya Burnley ibitego 4-1 Burnley yafunguye amazamu hakiri kare ku minota usagwa 18 Chelsea za kwishyura igitego ari umukinnyi wa Burnley witsinze mu gice cya kabiri Chelsea yafashe ikibuga iragicurika kuri penalty Cole Palmer atsinda igitego Raheem Sterling atsinda igitego cya gatatu ndetse na Nicholas Jackson warugarutse avuye mu bihano nawe atsinda igitego cya kane Everton ku munsi w'ejo yatsinze ikipe ya Bournemouth ibitego 3-0 mu gihe ikipe ya Fulham nayo yaje gutsinda Sheffield United ibitego 3-1 kuri uyu munsi rero ku isaha y'isa 9 ku kibuga American Stadium
American Express Stadium. Ikipe ya Brighton Hove Albion iraza kuba iri kwakira ikipe ya Liverpool, mu gihe ikipe ya Arsenal ku isaha y'isa 11:15 iza kuba icakirana n'ikipe ya Manchester City. Bukayo Saka yari doubtful ku munsi w'ejo ubwo cyangwa se kuwa gatanu ubwo twari muri inside hano, ariko uyu musore yagarutse ndetse araza kuba ari mu kibuga bakina ikipe ya Manchester City idafite Rodri wabonye ikarita y'umutuku, baraza kuba kandi badafite Kevin De Bruyne we uzagaruka mu kwezi kwa 12 cyangwa se mu kwezi kwa mbere. N'umukino rero uza kuba utoroshye ku mpande zombi kuko ikipe ya Arsenal ikeneye gutsinda ikipe ya Manchester City kuko kuva Pep Guardiola yaza muri Premier League Arsenal ntabwo iramutsinda mu mikino ya Champions. Arsenal yagiye mutsinda mu yindi mikino itandukanye, ariko mu bigendanye na Champions ntabwo ikipe ya Arsenal irabasha gutsinda Pep Guardiola. Muri La Liga rero ku munsi w'ejo ikipe ya Real Madrid yaje kunyagira ikipe ya Sassuolo n'ibitego 4-0. Jude Bellingham akomeza kwigaragaza ko ku munsi w'ejo atsinze ibitego 2. FC Sevilla yangaje n'ikipe ya Rayo Vallecano 2-2 mu gihe Girona yaje gutsinda Cadiz igitego 1-0. Mu gihugu cy'Ubutaliyane Inter de Milan yaje kungana ikipe ya Bologna ibitego 2-2. Juventus itsinda ikipe ya Torino muri derby ya hariya mu mujyi wa Torre mu Butaliyane ibatsinda 2-0. Mu gihe kandi umukino wagaragayemo drama nyinshi ikipe ya Milan AC yaje gutsinda ikipe ya Genoa igitego 1-0. Ni igitego cyatsinzwe na Christian Pulisic, ndetse muri uwo mukino akaba habayemo agacya kuko umugabo witwa Olivier Giroud yaje kujya mu izamu nyuma yuko Mike Mignon n'umuzamu w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ariko akaba akinira n'ikipe ya Milan AC yaje kubona ikarita itukura muri uyu mukino, nyuma yuko VAR ibigenzuye ikaza gusanga yabushije umukinnyi w'ikipe ya Genoa gutsinda igitego. Goal scoring opportunity bikaza kureberwa muri VAR, rero VAR ikavuga ko ari ikosa, uyu muzamu agahabwa ikarita itukura. Mu gihugu cy'Ubudage ku munsi w'ejo ikipe ya Rasenball Leipzig yanganyije n'ikipe ya Bochum 1-0. Dortmund itsinda ikipe ya Union Berlin ibitego 4-2 nayo ikomeza kwitwara neza. Mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi w'ejo habaye imikino igera kuri 2 aho ikipe ya Nice yaje gutsinda Metz 1-0. Monaco itsinda ikipe ya Reims ibitego 3-1. Muri make rero ni ibyo ngibyo biri kuvugwa muri champions zitandukanye, buri ko iyi ni updates kuri Bridge Sport TV. Wowe utarakora subscribe mu by'ukuri nyaruka ukore subscribe, ubundi mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde.